Die Departement van Binnelandse Sake het Janusz Wallus se Suid-Afrikaanse burgerskap in 2016 teruggetrek, maar die besluit is in Januarie vanjaar herroep, toe hy die hof genader het om vir parool aansoek te doen. Regter Selby Batka het vandag bevind die besluit om Wallus se burgerskap op te hef en om te deporteer druis in teen die wet. Die minister van Justisie en Korrektiewe Dienste, Michael Masuta, het Wallus se parool aansoek in November 2017 geweier op grond van die Paroolraad se verslag. Dit bevat 'n sielkundige verslag wat sê Wallus toon berou dat hy 'n pa en man vermoor het, maar is nie spyt dat hy die leier van die SAKP doodgemaak het nie. Wallus en sy regspan kan nou daarop reageer. The respondent will afford the applicant an opportunity to respond to the parole board's report within 30 days of this order, whereafter other interested parties, namely the South African Communist Party and Mrs. Dimpo Hani, may comment within 30 days of the applicant's response to the parole board's report. Die SAKP sê hy gaan alles in sy vermoë doen om te verseker dat Wallus in die tronk bly. We want to have a full disclosure of the truth. We believe that Janusz Wallus does not deserve to be released from prison. He is an unrepentant murderer. He has not showed any sign of a corrected person. Die minister moet die koste van Wallus se regspan vir die aansoek betaal. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Pretoria.